Okay, singakasonga wakwathi Jesu nganyelanga ungabe indvodzana yemuntu yawuthi naye ibuya ikhanze likholo lisekhona yini lusekhona yini Lutsandvo ukhuluma ngento ukuthi kuthiwa love is in the air Lutsandvo lusemoyeni ungabe Lutsandvo yini noma kunawo labasipheqeleti ngema feelings ngoba bathi imizwa nje iyafika iphindze yedlule feelings come and go kusi kusese Lutsandvo yini noma lokuthi nje nangabe angasakuva kahle ngomvumo ukuthi angisamuva nje kahle mina nabafika lekwemwela sekuthi obakhokhela basi yini le ngicabanisako ayi angisamfili basho njalo Ngumkhuhlane lomkhulu simelane sitama kulungisa wona ngoba kulesi sikhathi na emanda adungekile bese ungathi imandi akasiwe mandi sifuna ke kulungisa lokho ke nangabe kufuna sifake ini lesifaka lokumhlophe kuzabe kahle Lutsandvo simelane likhona Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Lapho sikhona Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo leshona langa mlaleli lishonile langa lisondvo seka 15 ishalavula insimbi yesikhombisa singena kolohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sihloko selihlelo akusi Imphilo Yelikhaya sithi Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo yes sokhona umfundisi babe mazibuko beka khona nasevikini leliphelile sibonge lapha ke nakusase wethu lobeka sifucela incola ngiyathi usuhlalasha seyi lesitelingi isikhulu kakhulu lesi kepha na cha nemkhumbi nje noma ungaba omkhulu kanganani kepha na ke lokho ujikisako kuncane kakhulu esawubona welasi simelane vusela wena nabombembe sivusele nemlaleli ekhaya simemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo siyabonga welase asingene ngoma yahlakulwa lenzima kungaba nje ukuthi niyibekephi evikini leliphelile sitokhona ukuthi ke siyicale kahle siqhubeke nayo angathi noma sitayibeka ekugcineni noma mengcebe mhlambe imfa abantu bayipheli simelane siyabonga uteka yona mnguni sihamba nemfundisi Luke Mnisi lo weluselibandla levangeli lapha eFontaine abesimenya sethu nasevikini leliphelile lapho sasithi nje siyedlula simelane manje ke basihadula ngemajobo benendlulelana phela kufuna kuyakhiwa la awuthi nawakha ubusha kuphela Yeah. sasendiwa simelane ukuthi kunengile besiphishaneke ngakho kanzi lenyanga lephelile kwatiwa ukuthi inyanga eluthando sesithi nje cha asedlule siyivale ngekukhuluma ngalo loluthando bantu labasha bathi love is in the air ngenxa sibe kukhulunywa ngayo lenzaba elithando kanzi thina isikhanza sisemkubudweni sikhona lesikusebenzako sesithi kasi asithi nje halamethi sedlule hayi sathi nathi yasukuma basithi hatu ngifuna nibuye akuhambi kahle silapho ke namuhla mnguni nawe mlalele ekhaya kokuthi indzaba yeluthando uvetile umfundisi Mnisi wathi into lengiyona yenta impilo ibe impilo emba ngaphandle kweluthando kude lokunye lokunambithekako sasesithi ke cha ke sitawubuya ke vele sitame kusonga namuhla okay singakasonga wakwathi Jesu nganyelanga ungabe indvodzana yemuntu
yawuthi nayibuya ikhanze elikholo lisekhona yena lusekhona yini Lutsandvo ukhuluma ngento ukuthi kuthiwa love is in the air Lutsandvo lusemoyeni ungabe Lutsandvo yini noma kunawo labasipheqeleti ngema feelings ngoba bathi imizwa nje iyafika iphindze edlule feelings come and go kusese Lutsandvo yini noma lokuthi nje nangabe angasakuva kahle ngomvumo ukuthi angisamuva nje kahle mina nabafika lekwemwela sekuthi obakhokhela basi yini le ngicabanisako ayi angisamfili basho njalo umkhuhlane lomkhulu simelane sitama kulungisa wona ngoba kulesi sikhathi na emanda adungekile bese ungathi mandi akasiwe mandi sifuna ke kulungisa lokho ke nangabe kufuna sifake ini lesifaka lokumhlophe kuzabe kahle Lutsandvo simelane likhona ngoba nema feelings akho konke kukhona sekuya ngokuthi wena uthatha kuphi mbala Lutsandvo lukhona ngoba Lutsandvo lwadalwa ngumnikati lo mnikati kalidala ukhona futhi naye uthi uLutsandvo wena kunene silapho ke thina sokuthi lapha labatawuthi nje angisakufili ngoba ilanguage yalama nithi kuthiwa ngama lolumi nje lwelive mhlawumbe ukhuluma kanjalo khona leli gama lebaba pita ngalo lama 2000 babelela ngibo labathi ngiyakufila ubaba thina bakithi yasangimuva kahle ngimuva akangene emthanjeni akagcwali akagcwali ngabe ngemandi asingene ezimeni welasa silapho ke Mnguni nawe mlaleli naye namhla ke sinaye babe nisi kutochubeka lapho sigcine khona asingeke sikhulume konke kodwa nje kukhumbutana sisive lokuthi lenzaba yeLutsandvo ayisende sikhone kwenta lokuthide iphinze isende singendi lokuthide lokungakafanele ngenxa yeLutsandvo Mvuleni hambile February wahamba man futhi sesiyaze simbonelo nje mhlawumbe emva kweminyaka lemine njengoba kuqhamuka emva kweminyaka lemine lokuthi uphele mhla ka29 kungaba njani qhubeke nje kube ngeFebruary sekuphelile nje kanjalo ngoba sekuphelele njengalepheleni Mvuleni cha akupheli angimbingelele umlaleli egameni lenkosi amen cha mlaleli akunawo phela ngobe usho kahle impembe wathi uNkulunkulu uluthando singumphumela walo luthando umuntu nje ungumphumela walo luthando phela ke nganteka kube luthando lolungelo noma luthando lunjani kodwa nje umuntu umphumela waluthando manje ke kumcoka ke lokuthi sesike sikhumbutane kuleli viki ephelile sike sabuka nje into lengaphatamisa silukhulumisele luthando thulwini sase sithi ke sase sibuka nje into lenkulu ensiza bechathi levimbela lo luthando ukuthi lusebende ekhaya noma kusemsebenzini noma kuseveni ngoba phela luthando aluhlali nje emakhaya kuphela kumbe kulabo labashadile kuphela noma labathethene kuphela luthando impilo sabuka ke ukuthi nebantwana kungaba njani manje ke sabuka kwaba kunye nje lamhla ngisafuna ukuthi sesike sithi nje sibuke into lesingadenda ngoba phela kukodwa lokubuka into letiphatamisako ake sibuke into lesingadenda noma ke sesilahlekile lebe disebenda noma letisasebenda nalamhla kulukhwetela lothando ngoba luyakhwetela lona luthando uma wangakhwetela umlilo uyalotha ugcina ucimile bese kuyenyela nekudla kunyele mani kudla wenyele mani kudla kwenyele baze bashayane bantu bayoshayana mangalothi bake bathandzana lapha noma na ukhwetele kakhulu ukuhashuke ngafisa lokuthi mhlawumbe umlaleli singakabudedeli sike sithibuke letinto lebethisebenda nalanya lo tsasebenza lesingake sithibuke nje kokucala lapha ngithite sikhathi kwakha nje sikhathi
uyathi lento isebenta utotonga lenhlobo ngoba phela kunelihlobo lwabantu labathandzanako labathethene bese kuba neluthando lwasemakhaya nje lobantwana kube neluthando lwasebandleni kube neluthando lwaNkulunkulu lenza bayesikhathi ukuthi lo muntu lomthandzako into lesingayisebenzisa kukhwetela kuvusetela noma kuvuthela loluthando sikhathi ukuthi lo lomthandzako tinike phela sikhathi naye ilinto yamangalisa manje molase kuba uyathi usho naNkulunkulu wethu loluthando lwakhe lwethu naye luvusetelwa ngokuthi sisinike isikhathi naye lokuthi nje uyadinika isikhathi naNkulunkulu na kanjalo ke nasemakhaya nje empeleni indodza nje itinike isikhathi nemkayo batinike nje isikhathi sekuhlala bakhulume bevane wathi ke lo mnye nakhuluma mana ngathi molase ngoba singisasifuneki la emsokadweni kodwa na ungathi sikhathi nje akusiko ukuthi sinesikhathi kodwa isikhathi lesihle sinzawonye quality time yeah umntwana ahlale namakwakhe akwathi nje intombazane ibe nesikhathi lesihle namakwayo nje ukuthi imve imlalele nemfana alalele abe nesikhathi lesihle nababo wakhe bake badlale nje ekhaya kunelikhaya lento le iyasebenta ke kusendiwa njalo nalabo labathandzanako nendodza nemfati basakhe lesikhathi hey Nkosi yami uyathi sise ukubone lomhla uve ukuthi indodza iyasebenta ithuthwe ngumsebenzi yosebenta eIreland 6 weminyaka ayikahlali nalona leyathi yamthanza ubhekeni ke lapho ubhekeni nje lapho ukuthi ungathi luthando luni ngoba luthando kwaluposwa kuthi indlela yokuposa luthando uthi yaze ngiluposeke lo luthando lenzaba yesikhathi uyathi manje usho nasemakhaya lenzaba ukuthi kuhlalwe lamakhaya bekubitwane nje emakhaya kuhlalwe nje mulase kuhlalwe nje kubitwe bahlaba inkomo lapha kubuye kutocithwa lesikhathi nzawonye ukuthi kusendiwa njalo luyakheka ke loluthando luyavutheteleka loluthando loluthando mbamba sho ukuthi tonke inhlangothi inzaba yesikhathi imcoka Mvuleni ukhuluma ngesikhathi konke kunesikhathi sakho kuhambe kwahamba ngekuthuthuka kwelive ngekuthuthuka komhlaba saze safika la sesikhona khona sesiphethe nako ngisho nasenkonzweni sekude isikhathi selibhayibheli ngilo muntu ubheke phansi selitholakala khona la kodwa lokusalako akusingcwele lokho kodwa libhayibheli lelingcwele liyawuhlala nje libhayibheli lelingcwele sonke sesihleli la etingcingweni sinini ke lesikhathi sekusikhulumisana ngilo ubheke phansi uhleka nalo kulakuphethe nangabe kuyamhlekisa noma lo myasukume asengithathe nabe bebakhuluma asengithathe nalo uyolithathela ngale mhlambe endlini lencane sikuphi lesikhathi kulesikhathi lesi salesimanje manje sabo faca bochofo angathi bakubida usini sikuphi lesikhathi sisakha kanjani sikubeka nini lokhu eceleni sakhe isikhathi sethu ngiyabona nemoya se njengemeluleko walabathethene uyathi uthi sifike lokhu kulethe sona la emakhaya ngoba ukhanza umuntu ahleli nemyeni wakhe noma ahleli nemkakhe kodwa ala elicingweni labanye sebangena nalo shothi ngutsheni nebantwana nabo wonke umuntu ubheke phansi la kubinziwe nje kubinziwe ekushaya uhleko nabe kushaya uhleko ngiko ke sila bafeta lomunye sibelane khona la kuleti ngcingo ngoba siyadibana nako lo make uthi uyangena ukhanza babe ubheke phansi uthi uyaqala ukhanza nalabantwana babheke phansi kude lokhuluma kwafika isikhathi sekudla kufuna make aphakele kudla wabuthi sathi inzambo tabugesi waphakela dona wathi beka la mndikwapho ngophela angithi ngibona bafuna ukusebenza kuconnected kucharge nakuke kudla kwenu kude lo lungisekudla asidle letinzamba kudlule tinzamba
hey kodwa inyanza leyo mbamba kulokwakha isikhathi lakhuluma ngako Manyovu laceleni kwami babe simelane nawe mlaleli ekhaya kusibuyisele enkulumeni yethu simelane ya January lapho basikhuluma khona ngekuhlela kunjalo njengoba sasibhibhisha yona nje ukuthi nawuthi khanza ungakangena etikweletini uthi khanze ungahlambi etikweletini kufuna uhlele nalena isikhathi kufuna uyihlele ukuthi ngiyafuna ukuthatha isikhathi uyibeke kahle mnisi lenzaba ukhona phela emsebenzini nje sekukhulunywa ngabo team building kusuke kuyachitha isikhathi ndzawonye ukuthi tisebenzi talelo office atatane ngoba basilala bakwathi ukukhuluma simelane kunema building blocks kunetitini letine ekuphile sitini seqala ngilokuthi sihlangane sesibili uthi satane sesithathu bese siyethembana sithi singathembana sesiya fellowship ake angisa siyahlanganyela ke manje asinawuhlanganyela singethembana asinawethembana singatani asinawatana singakadibani Inkosi yami siyakhiwa lesikhathi nawuthi ke umbutho wakho sisithathaphi esikhatsini sekuphishaneka lesikuzo uyasakha lesikhathi nasithi uyasakha kuhlupha lokuthi i-expression yokuthi create time kanti kahle uyasihlela lesikhathi noma sesakhiwa sikhona ngikuthe lomnye English is a crazy language uyasihlela isikhathi lesikhona wabe lempilo yakho ngendlela ukuthi wo njengoba angiphili ngedwa ngiphila nalomunye umuntu ngiphila nalabanye bantu ukuze kuhamba kwethu kuyaphambili kuhambe kahle angimati lo muntu noma angibadi labantu cha kuyevakala wela sekuthi kufuna utidwebele kube bengingasebenzisa amagama ekuboleka pie chart bathi umqonza mhlambe labanye udwebe indinglezi bese soyasika ukuthi ngalesikhathi lesi semsebenzini kulesikhathi lesi ngihamba mhlambe ngiyofuna ukudla kwasemina ngibuya kulesikhathi lesi ngiyashayisa sengiyekhaya ke ngiyowendana wonke umuntu unikwe ema-hour la-24 24 hours kude lona 36 kude lona 22 kude lona 10 sonke sinikwe isikhathi sifana nakho kusiwendana leso sikhathi leso sekukuwe nakunento simelane nawe mlaleli lesifike silingane sonke nguleyo isikhathi bese kuba kufa tifike tilingane lapho ngaphandle kwaloshiswa kodonke 6 feet underground nje kufa nesikhathi kude lo ngathi ngoba lo nihlala kuphi sincane siningi cha njengoba sobekisile nje yaba ke lesikhathi sekuthi kube khona la uhlala phansi khona uyathi nje kwa ngabekisa nje basilapha nje siselihlelweni nemvulane uhlaba nehlelo endasi ka VOC la lenzhatheli lahlala nayo so uyathi ngqono njengoba nami veli inyalo sengimathi ngqono amen so ungangibuda ngavela ngisho lutho ngoba kukhona lapha siba nesikhathi khona over cha ngiyakholwa ukuthi umlaleli uyawathatha amanothi ngalapho uyeva ukuthi isikhathi sikhona sekukuye ukuthi usabanjani kuze ukuthi la ekhaya sonke sibe nesikhathi kwadwa nje ukuthi okay mhlawumbe isikhathi setincingo mhlawumbe ngilo akabuke icingo lwakhe abuke leyo mlayetho ayiphendvule isikhathi siyakhuluma la ngoba phela labanye babhalelana la
Mvulane ayiva umfundisi omnye washa wasi ngihlala naye la ndlini umuntu kodwa ungibhalele SMS Sesikuphi isikhathi sidliwe yinja yini qhubeka kulenye liphuzu angathi noma usokusebenza wesikhathi sehlelweni emlaleli impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo sihlena babe mfundisi babe mnisi la ubuya lapha evanje uyathi molase nawe emlaleli akusiso kangako lesikhathi ukuthi sinzawonye lokubalako ngilokuthi kulesikhathi sinzawonye sendani ngobe kungenteka nje ubusho nje uthi ninzawonye impela makuyathanyela lapha abantwana bendalokwa lapha sikhuluma ngesikhathi sekuhlala phasi kube netingqoqo nekukhulumisana nekuvana nekutholana uthi lo muntu lona lengimthandzako ngimqonze ngimadi ngqono ngiloko lokushweleka lokudzingekako manje ke kuyashabalala manje bamba liphuzu lelinye ke la labalithola uyathi ngiyamangala emolaselo ukuthi lamaphuzu onke aconze nenqamashini nalokho lokwentiwa uNkulunkulu kithi nala kuloNkulunkulu lasibheke kithi naku lokunye nje lokunye bantu lokusingakusebenzisa lokusevinda uNkulunkulu nako kuthi lesingakusebenzisa kuvuthela loluthando noma kulubasela loluthando kwephana nje ube generous kwephana uyathi lo muntu akuphe uyathi sipho uze wathi nomnye usho njalo phela Johane emkhulu Johane nasibhekani mthando ngaka lebabe lasiphelona wasibita uthi sibandwana bakhe nembala singabo manje lokupha sipho lesithite into loyithandzako ukufunela la kuthandzako lo muntu bese udinika isikhathi sewuyamupha kusebente kwaba into lenkulu ekuphuphutheni nekuvutheleni loluthando ukuthi sithandzane kube nje umnakethu angangithengela isheti nje uyathi angithengele nje umnakethu yathi bengisejuzi ngicabange wena nje umnakethu naku nami ngihambe ngithangele thathwethu uyathi ngibone nathi icathulo lathi ngiyathi uyathanza licathulo lethu uvuthela loluthi angikhulumi ke kulabo abase isithando sakho lomthandzako uthenge nje uyathi njengoba ngihleli nje lapha khona mama ke labathi wagcina kungithengela lokwasa asashela asasoma manje nangabasebenda lo muntu umthengelelana umthengelela uyasebenza phela na ansonke siyasebenza into na umupha umuntu awumuphi ngobe angakhona ukutendela yena umupha ngoba kusuka la enhlitweni ngoba le kahle hle lokumupha kusithombe salokusuka lengekhathi nemqabango lojulile ngaye uthi hey uyamkhumbula ngikuqabangile ngithena ngena nje isitolo ngaqabanga ungeke uhlale ke umuntu lonjalo nawe ende lokho senda lokho siyaliphuphutha ke luthando siyalivuthela sithi noma ngabe besolotha luvuke emalangabi liqalele phasi manje ke madoda ngathi mola sesitathina madoda ngathi khunyana inkinga lokho ukuthi ngicamasho sifuna satane nje wathi umfundisi ufuna satane sathi ukuthi bathanza ini lokuthi nesicabanga nje ukuthi uthule incane lethi kuba kukhulu kusidudla kungaka kunjani ukukhumbula nje usolo sukulokele kutalwa akhuluma lomnye indzawo ukuthi umuntu akhohle nje usiwatalwa nini wena ndivothe uqabanga into lenkulu lesingaka uqabanga ema project imisebenzi lemkhulu utokutshela nje uthi hey birthday yami uyakhumbula yini usakhumbula yebo wena uthi ngibakhelela ekhaya nayo ibirthday yakho akusiyo lento le uthini umwelasi simelane nawe mlaleli lenzaba lekayithinzako babemnisi iwukana nanakule bathi ukukhulumisana communication basina sebayihumusha le communication bathi iprocess yekusho lutho ngemlomo iprocess futhi yekusho lutho ngetendo yeah kusho ukuthi nawupha
uyakhuluma yeah nawedlulisela nje Sipho unika lomunye umuntu uyakhuluma yeah uthi ye wena kunene ukhona emcabangweni yami yeah hey manje ubona ngando lomphako ukuthi vele kusuka le ekujuleni kwenhlitiyo yakho ngoba kungeneka kukhona lokuvalako kodwa solo inkulumo solo inkulumo yena ufuna amukele solo inkulumo simelana yeah kuphela kwekuthi sekufuna ke manje silethe ema guidelines ngokuthi ekukhulumeni kwakho jonga kukhuluma lokuhle hey Nkosi yami njengoba nomkhiphe emagama wawaphimisela msukhuluma inkulumo letamchivaza lo munye kwakhuluma ngaleli mfundisi inkulumo leninongwe uswayi so nalesendo asibe sihle sibe nenjongo lenhle yeah asibe sihle nenjongo ayibe yinhle kungabe kusi kukhona lokuvalwako manje awungitshele nje Mpembe ungibabe kunalesikhathi sekutalwa kwalomngake esuke lo basi wakhe la sebenza naye le amthengela inguzanguza ngenhlanhla lembi kube ngibabe wesilisa inguzanguza yesipho ebese umthumelela nangumlayedo lobese uthi banya wena awukwendi lekhaya mhlawumbe kimi akusiko lokubalekile ngiko ke silala mhla ngoba kungendeka mina kimi lokubalekile yeah kuye akubaluleki yena ufuna nakulokufunako yeah cabanga emakhekhe mina ngikho emakhekheni yeah ngiko ke nabombembe leliphuthu lecala lithi akube sikhala kwakho isikhathi asihlale phansi sikhulume le yonke lethi nihleti indzawonye ngila utawuva khona ukuthi wo lo akami uthandzana yeah lo akami ujajuliswa yini lokutawuthi ke noma ngabe emandla akakwendi ufinyelele enodini kulolo hlangothi yeah kodwa ngekwesilinganiso semandla akho akube khona lokutawuthi nje ngiyacatshangwa mlaleli sesikulohlelo impilo yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo umfundisi Mnisla nababe mazibuko sigoqoda ke indzaba lecalwe ke evini eliphelile eqinisweni lapho begoqoda khona ke na indzaba ke Lutsandvo ikakhulu njengoba ke suka kule inyanga lephelile inyanga yendlovana labanye sebayipha ke ukuthi inyanga yeLutsandvo kanti iLutsandvo ukufuna libe khona onke malanga yeah lube bede isikhathi kusingalesikhathi emva koloko sekwendekani ke sesiyaganzana mvuleni mlaleli ungaba naso ehlelweni inombolo 24061010 sendane emva kwa February namba kithi yeah luyaqhubeka emva kwa February phela simelane lo February kahle imvuselelo okay imvuselelo ke awuvuseleli into lengekho uvuselela into lekhona lokuvuselela kusho ukuthi nalapha sekulela umule khona uyathinzitha nalapho kungasamanyi khona kanti bekumanya kuqhubeke kumanye nakunemlali wenda njani uhloma umlilo uyayesha ngela kumukela umlaleli lo selayinini sehlelweni impilo yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona okay utaphinza sishayela umle uthini ke uyahesha awuhloma umlilo ngoba phela itshani lobulele livuzwa ngemlilo abuvuki phela simelane sebuyasha sebuyasha asesihlolela phela elalini ukuthi umlaleli ngabe siyamthola inyalo 2406 1010 sabona msakatweni awungiva nje ukukhala licingo la ngakimi ngiyathemba ukuthi umlaleli utaphinze futhi asihlole inombolo 2406 1010 asengiphinze ngihlole ukuthi ukhona imlalelo selanini sawumela ngore sawubona okay phinza usishayele
2406 110 nombo luhlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo indzaba ukuthi akube nesikhathi nasi nesikhathi sihlala phansi sikhuluma tonke letinto kanzi letinto lathandza kolomuntu asitkhulumini lena na safaka Green Grass of London sa apply sisakhuluma sakhulumisana sikhuluma sesingala sesingenile la kulomshikashika mfundisi inkulumo ayiphele ngalanga linye yikakhulukazi lekuphila nekuphilisana nekuphilelana ayiqedwa ngalanga linye. Okay asengihlole line lami ngasikhona umlaleli wesaline siyabonga ngwada sawubona. Yes Mkhaya. Yebo Mkhaya. Mfowethu ngiyaniza lihlelweni uthi umuntu akajumise asho ukuthi zizi kumcoka kakhulu lenzaba yelithando futhi ke kumele sathi uthi elithandweni vele khona la kumele usacrifice khona kube netinto lotothi noma bekuthiwa awudithanzi noma bekuthiwa kunjani kepha for the sake of lo muntu lomthandzako lothandzana naye vele wathi lokuthi kuyabita ukuthi usacrifice ngato nekwekuthi ke zizi phela ake sifunze vele lokuthi kusathi kwekuthi elithandweni kumele siniketane lo lithando ngoba kulukhuni kubhlungu ukuthi ukhansise uthanda umuntu yena lo ngasakuthanzi lapho ukhansise into threat ingasahambi kahle kwangase singakulungisa lokho ngiyabonga bizi sekakhulu ke kumfukambethe lento asishiselweni sishayela nawe mlaleli inombolo lethu 2406 1010 ukhona lo selayinini asikwemule ngwalehlelweni sawubona. Okay khona ungaphawula lokusho ngombethe mfundisi. Siyabonga uteka yona Mbethe simelane lokuthi sithi nje nihlale phansi nikhulume kufuna wadi wena lokuthi inhloso lenkulu ukuthi umjabulise yena naye akujabulise nawe. Angimukela umlaleli elayinini sawumela ngwada sawubona. Hey sivusele Mnguni sanibona ne studio ne lishonile mfowethu. hayi uphelile ngalanga ethi le speak mfowethu ngicela ukuthi kuba mfishane ngokangalanga nje umuntu aqale ngekubonga nekudumisa uyabona lenzaba yalokuphuphutha nekukhwetela lithando ngalendlela kungafika kulesigaba lapho khona uthakhanza lokuthi luhlale njalo luvutha ngoba kwake wathi umuwe lapho lapho lenye ilanga luthando alupheli but libese seliyaphola seliyalotha sho silekhanda uthakhanza ngokuthi simadoda asaliphuphuthi kukhona ke into ngiveni bekusangayo bafundisi lapho ke nithi ukhanze ukuthi mina mhlawumbe letinto letincane nje letendwako kuphuphutha kuphethela lo lithando angitendi nako so usuke uyadenda boss ngale emsebentini ngiyabekisa kumkami ngalo ukuthi bantu besifazane yabo the little things thina lesikhanza ngazo ukuthi atinakeke kibo they mean a lot ukhanze so uyenda ke lo mphathi ngale wenda lenguzanguza yesipho ngabe ngeke ngikhanze imina ukhanze ukuthi ngala ngasekhaya sengithatheka nje mhlawumbe njengomuntu uphaqa ngokuthi mhlawumbe kulokutenda lokuhlala ngibhizi ngindvotsa ukhanze sangisathi nikuvele isikhathi saloku appreciate uyabona nje lento ngibekise ngayo le khohlwa ibirthday into lengazi ukuthi iyasilimata kakhulu iyashasha simadvodza ngoba akusilo ukuthi ngilandzele ikhekhe elikhulu lo kunalo lengilamentela kona lo ukuthi kusuka la enhlitweni levumako kutawumenda vele ngakuva ukuthi kude ngibungodi ongakhanza ukuthi umkami ukhanza ukuthi mhlawumbe so uyananga sebaficelana liso na boss ngale lekhanamente yaletinto basibhosa ukuthi abamendele ngenhlityo levumako but bunganani bungodi ukhanze so ba ibhondi lenkulu kaboss other than mina as a wedded husband ngibonga. Siyabonga mfundisi wathi ngani umphathi ngale ukuthi umkami udalwa mhlakabani kuyinto lenhle simelane ngoba phela nangabe nisemsebentini nakhona ngumndeni hlobo loluthide so ungende kukhande ukuthi ke sengiyathi ukuthi bani nabani udalwa nini yini ube nemdlandla wena nokusikwendekani kamakhelwane akusinzaba emdlandla ngilendzaba yebundeni njengoba sithi simelane lokuhlala phansi lapha emsebentini nje sekuyendeka ukhanje ukuthi
sekuhle kuphuma lapho kubona labo team building yeah la team building ufuna satane kanga kube nangumphathi nje singatana nokuthi ubhekene nane empilweni ukuze usebenta kwakho la kube sezingeli leseldu sotha ukhanza ukuthi ngalenye ilanga sekuthi khwi so utobika okay asenilekelele ngala lenkinga ke lebudwa ngikalanga ingoti lenkulu leyo yeah lenkulu ngokuthi ungakhanza ngingumphathi sengumnike sibhotide na ungakaqapheli wena ndodza wangena ngala hayi ngihamba umgami lomtsekabi so kufuna ngalamaye amagama singemadoda asikufunze lokunye noma simelana ukhumbule ukuthi nalapha ebudzaleni sesiyashiyashiyana kukhona le bethi ngasho lutho letinto hamba nabahambayo ngiyabona nyalo akusasa umlalelo selayinini ngolomhlehlelweni siyakumela sawubona lishonile simelana kuhlile khwalela siyaphila unjani wena ngiyaphila ngicela kubuta mfundisi kuleli viki leliphelile umfundisi ukhulume kwaba nemusho la ushoko ngetibongo ngicela kubuta ukuthi ingabe vele sibongo simchokwa ngani kumuntu uma ngabe lo muntu awaka simelane mhlawumbe ngekutalo kanje sobitwa ngamazibuko kukhona indawo kumlimata khona ekukhuleni kwakhe nje ngiyabonga ke saba kumlalela ngicela nimphendvulo ngitamacabanga lokuthi kodwa ingene nasikhuluma ku sake sakhuluma ngayo ngaphambili ya nami ngikhumbula kulona Unyakeni lophelile ngaphandle nangabe umlaleli atawukhuluma ngeke ukuthi lokumbida ngesibongo lesinye sekwembulwa noma sekwembuleka ikakhulukazi lamakhaya ukhanda ukuthi vele kukhona lokutaleka ngendlela lengekho emthethweni bese labanye besabe lokuyihlalela phasi bayikhulume bayilungise bamqonzise bese ke bamgagule ngalesibongo labathi ukuthi sakhe mbamba kanzi la khaya sibongo sakhona ngilesi leyo ifuna ningene endlini kagogo nikhulume nilungise niqondise nangabe kukhona lokuthi kungabi ngilokulimatana kukhulunywe nje buhlungu butawukwenca ukuthi hey vele mnakethu noma tsatse wethu liphangu lathatha lomnye lambeka lapha kwase kuvela nako manje inkinga uthole ukuthi lo muntu wathatha kulesibongo sakubo bese sekuthiwani ngathi sekwaba nebandwana la sekuyavela singitsatse wapha uyathi bengithi engqondweni yami umlaleli nakakhuluma bengicabanga mwela sekuthi mhlambe ukhulumela ukuthi lesibongo ukuthi kumqoka ngani lokuthi sibongane initially ngeke ngacabanga naloko ukuthi mhlambe uyabona ke nasithethe ngalolo hlobo lolo seyithatha lenye indlela ke direction ukuthi kubongana hayi ke uyasifunza sibongo sakamnisi akasati utawutshelwa ngumnisi yebo usilakhaya nakuphekwe kamnanzi kubonga kuthiwe yebo ngicale nami ngayithatha ngalo ndlela wase uthi ubitwa ngesibongo lesingasizo ngilapho sengihamba khona kanzi lapha nangabe usuma ngekubongana kuyinhlonipho letindile maswatini mnisi mvuleni manyovu dithakatelo letenda lokuthi uyangadi lo muntu yebo ngisasa umlalelo selayinini sehlelo yena impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona yezivini mabandla nhlabathi kaMashayika mandini wala cha nkosi yami nabantu siyalubonga lolu hlelo lokuvusa indlela lekuphilelana sizwe semaswati mina njengesingimi kubabe mazibuko la kuyemnisi nawe vivi kube kuya ngami ngabe kwentiwa letindlela tekokuthi live nyalo selabuswa kuzuza kubeke kumbe thina simimango sibohlanganisela imali bese siyakhompyutha letinto letithite
lethi lamasikweni njengana ingwenyama cup ngiyabona ukuthi lo mdlandla wengwenyama cup wenta lothi bantu babuye emasikweni abo nekuphilela kube-ke nathi-ke singenta njalo nje etintweni leti nengobe belungu kungathi basehlula ngetinto tabo ukhanda ukuthi kugqoka esilungwini kukhona la kuzuza khona ukuthi kunemuntu logqoke kahle ngulobuhle bese ukhanda-ke ukuthi tinto letinengi tabo bona bathi funa ngale mali ukuthi bantu baya ngemdlandla etintweni temali kube-ke nalakithi le miphakathi yethu nalokuhlalelana kwethu ngebunengi bethu singazama lokuthi sibohlanganisela imali ngulo akhipha imali bese kubonakala lo tawina kwentiwe lamasiko njengalo kwenteka nje la ngwenyama cup utawukhanda ukuthi-ke letindlela tekukuthi sakhane ngendlela yekokuthi sifuna kwenta tinto tethu kuyanda ngiyabonga Vivi mandinolanga ngicela kuthola abe munye bese-ke sesiyaliguqota hlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ukhona umlaleli oselayinini asikomukele ngwane ehlelweni sawubona Yebo sanibona kuhlile baba ngibanda sikhuluma naye ngiyaphila mlungu kamzawe mina sibona yebo mzawo ngiyaniva manje nayibeka le nzaba lengakusho nje mina uyabona kwemana nasikhuluma ngokwemana tithelo tenyama leto kwephana tithelo tamoya leto angeke ngokwenyama ngeke uzumpha ephane uhlala kumagodolwane kepha nje angafika la kufanele khona kuJesu uyakwati kwephana ukuthi bese kuyakunayo ngiyabhuti lokuthi sibongo siyambangela iningi umuntu yes at the end of the day vele siyambangela umuntu akaphumele ebaleni noma watalwa angadalwanga emfatini wemuntu nje nakabethwa ngesibongo lesingasizogcina siyinkinga ekuqaleni ngiyabona siyabonga baba Mzawe ngicela kunika abafundisi bami mlaleli siyabonga sithanza nje ukuthi ngilapho nala sikhona khona emakhaya ngiloyase kathimisele nje ukuthi ngisetawuvuthela lo luthando lwami ungahambi wawuke labantu ngoba labanye bese basuka bawubulala imidiya labanye abantu bayekele kwakha lokulanako asesitshele nje ukuthi sisetawuvuthela lokhu lengunako noma ngabe sekulothe kanjani lisekhona lithemba ukuthi singaqalela phasi livuthele kuvuka umlilo uma ngabe mhlawumbe sike saba netinhlelo namazibuko lokuthi indvodza ikhona ingekho nangabe bekule simo leso akana uthi lona sowubuyaphi sowubuyaphi yini bese ngiphathela lokhu uqhukulutwe ngibani kuthola ukuthi mhlawumbe lo muntu so uyapitshite uyapathateka so uyalimala emoyeni yathi mina bengithi ngeva abafundisi bathi asikhwetele bengizama ukukhwetela siphuma njani kuleyo ngcingwana leyo simelane empilweni kukhona ukudisola kukhona kuphenduka kuphenduka kusho ukuthi lobu kwenda kungakafanele uyakuyekela lobe ungakwendi kanti kufanele ukwende uqala kukwenda la indoda seyiphendukile ungumfati msube ngilokuyiphenya yemukela sento lesihle lesiqalile ngoba tindo tonke tiyaqala bubi buyaqala nebuhle buyaqala nase kuqaliwe hayibo asikushayele tandla lokuhle lokuqaliwe mhlambe bekahambileke physical angekho nje mbamba nangenyama so yabuya la khaya wenda kanjani manje umukela njani sengibuyile make bengisekudzingisweni sengibuyile sengidawenda kahle sengwalungisile emaphutha ami angithi ke leyo seyiqala ekutheni naku lesike sakhuluma ngayo ukuthi kutafuna kube nesikhathi kukhulunyiswane kuviwane bese kuyatholwana sekuyavunyelwana ukuthi ke manje njengoba sesiqala ke lolu hambo lolusha lolu sishiya indoda ayidolo sesicala kabusha kuyendeka lokho kusengendeka nakulabo labasilalele nje kusengendeka okay sikhumbude ke emvuleni ukuthi timbili tindvo lekumele tendeke sesigoqota lo hlelo lethu lalomuhle sithinze nje kubili phela ukuthi umuntu omthandzako ufanele ukuthi nika isikhathi lesifanele lesihle lesinonile isikhathi lesinonile ngifuna ukusebenzisa lona bathi quality time isikhathi lesinonile umnika lo muntu ngoba
uyamthanza ufuna kumahati ngqono futhi uthi uyatinikela la kuye kusilamhlanje ngwakho ngithathe inhlitiyo yami yonke neattention yami nginika wena isikhathi leso uyamtshela ke lo uthi lo muntu hey uyangithanza lo muntu usho nemntwana impela nakanikwe ngiyise kanjalo nje kube ungathatha umntwana wakho nje uthi lamhla langa la Rebecca yeah 1 number 2 sithiteke lokunye lesingakusebenzisa kuvuthela loluthando kungaba kwephana into letithide ibambe lapha mfundisi yeah ninaso enesikhathi nebafati benene noma nje mhlambe nibhizi nilungise amavesi kwaba basumntwana abantu uhleli lapha babo busy ulungise amavesi ninaso enesikhathi nini yeah manje ngalothi usubute emoyeni ungaba unfair lokuphendula lo mbuto yeah singakunika leti nombolo dabu bashaye yeah ngoba sengathi siyagiya mazibubalwane lapho mnisi unaso isikhathi ngibamba phela amen naloko amen sikhona lesikhathi sikhona siyakhiwa yeah siyakhiwa umlaleli wemsakazo wangwane mfundisi mnisi lapha evangelical khamba lapha eTule eFandeni mfundisi babe Dr. JV Mazibu khamba lapha eAlliance libito lami ngivelo wasimilane luhlelo luthi impilo yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo inkosi nayivumile asihlande nalo evikileta kwesikhasikile sifanele kwalomuhla sivala sibongile bafundisi amen Bismillah. Impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.